Imamo jedan izazov. Šiške, daj ti njemu gore. Znači, od cilje oboriti kutiju. Znači, nema Ko obori? probavanja. Znači, ko obori... Ko obori dobija šorc kao nagradu. Može šorc pa nije. Evo je! Prva serija kad prođe. Huh? Nice! Nope. Imamo nagradu koju smo obećali da dodijelimo za jedinog koji je uspio da ovu tešku kutiju obori. Čestitam. Bravo, čestitam. I ovo isto, jedan. I ovo je. Ovo je sponzor, Tako je. Hvala.